Okay, so dulu waktu Gilead masuk Malaysia, dia katakan lah, dia akan jadikan Proton sebagai hub untuk right hand drive car. Ya. Supaya dia boleh jual kat Malaysia dan boleh jual kat luar-luar negara keliling Malaysia lah. Yeah. Tetapi Geely pun pergi masuk di negara-negara. Yeah. So now Geely dia compete dengan Proton itself. So apa gunanya Proton ni? Adakah Proton ni hanya menjadi sales hub untuk Geely saja di Malaysia? Yeah. I can say macam kita orang punya discussion with all the media, kita orang sendiri pun nampak yang macam kena main pun ada kan. Kita nampak macam tu. Kita orang bersembang sama kita orang lah. Dan kita orang nampak macam orang ini member dia orang sendiri pun macam terkena ni. Tapi we media what we do, we only tell the news sajalah. And tak ada komen sangat pasal benda tu. Nampak macam dia kena tipu lah, macam tu lah. So memang ada discussion lah among the... We did have that discussion with, nak cakap gelak pun tak boleh juga, tapi yeah, that's the thing lah. And also nampak macam percaturan yang dah ke arah macam dah tak bagus sangat lah, because Geely used to be the number one brand internal combustion engine dekat China. And last year or last 2 years, the title is going to Chery. Chery dekat China is now the number one ICE engine. So yeah, nampak lah even Geely itself is not that strong anymore dekat sana. Dekat sana So I can, maybe out of spite tu, tak tahu apa jadi kan. Tapi memang dia orang sendiri pun dah not that strong. So Proton move to sell the stake tu nampak macam kesiannya.